ese maila usiba le matango fielato wafa olaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faale anganga wa ofia fia Yesu ilana fa olatanga wa ofia fia Yesu ilana fa olatanga Tamo fia la fa olatanga Yesu Sigo maya ese maila usiba le matango fielato wafa olaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faale anganga wa ofia fia Yesu ilana fa olatanga Yesu ilana fa olatanga ese maila usiba le matango fielato wafa olaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faale anganga wa ofia fia Yesu ilana fa olatanga Mama ese maila usiba le matango fielato wafa olaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faale anganga wa ofia fia Yesu ilana fa olatanga Fia Yesu ilana fa olatanga wa ofia fia Yesu ilana Ia talofa lava Samuelu i le paia ma le mamaru o le tunu o mawhai o na mafuta mai le nei tū la fiafi. Ia o le taimi le nei o le tātou porikalami masani e Filifilia o e le Atua. Mai momo o ngā lofa le siwafonga o le tai au for Radio Samoa mai i Amerika, talofa lava. Aore nei tūla, ia e le to iei fo isa mātou tala i tele. Ona o iei fo i o le tāofi man mauti tū o le tali tanunga. Ia o alo mai Samoa i lau whaafonga anga i le nei tūla fiafi. Ai mai se, ia o lau whaasausaunga, ia mai ima o le lalolangi, pei o na tātou o na wheloa ia i le Manuia i le asfareile nei,
au le aso to na ia te uto i le lofa mareanga le o le tua. Tupu mai o le atunu, ma lo le tawa tai whaafitai le whai o le whaiva, tausi o le file mo, ngā lulua le lofa mareanga le o le tua pei o na wha Manuia nei o tau. E ulu mata i tai inu la le whanga mai tu malo, ai le ngata i le atu tonu o tātou ainga. Ia, whaiwhirai atu e fo i le paia malmamalu o whainga malo, sa mo i sifo, sa mo i sae mamanua, ia whaafitai vi ia o le tua wha Manuia le tua, i la au tau ngā luenga whita. Rei o se ngā luenga e maua ma le file mu. Tātou te tau wasa lava ala e ngā wā, ia o le matangi fo i rona malosi, ia ma le sami fo i, ana mā naia pape o na o auma e whawhati mai, ai le ai, ia o ngāru whawhati ma ngāru malalosi, ia o fisoa inga i o leo langa o tātou ona iai nei. Whaafitai wha māloa to fo i le whai o le whaiva, i le tū taulangi sunga i au whaarupenga me wharetua, ia le whasenga ia au au ma wharetua, ia o poutu toa ma puna o e kāne sia te itasi umalava, pei o na wala au lie nai o tō e le tua. Aile ngata i lea, ia o le tāpua inga i a inga, wha mālo le tāpua, ia wha mālo whai o le whaiva o le talo, ia whaafitai vi ia o le tua i le alofa mareanga le lei, ia o tātou wheloa ia i lunga o le ea i le penga ta whailangi ia le siwa whonga o le tai au whau. Ma le whaalo ala lava, i le pa ia maro o tō mamalu, o le neo Samuelu Alopopo Tuavao Fagalilo Matafeo, Danny, Apoche, o ia leo o le tātou insinia mo le nei tō la fiafi, ia Samoa usi mai ala whaafonga, tupu mai o le tunu, ia alo maia, sa maia i le pesa wa saunia mo o tō, i le nei tō la fiafi, usi mai ala whaafonga. I say yo
Ia o le taimi nei tali mai o tatu whaasara launga, ia o fast fuma le 2 minuta tia ine le tula e se fulu. Ia o le taimi nei pe o upor pese sa o tatu o na whaalongolongo iai, a o mai o taimi o pōpua ngā, po taimi o whaalavelave, ia po whaalavelave tupu mai tatu tū ma oti, i le lofa mareanga le lei o le tua. Ia o le taimi nei ia tatu tala noa ma whaasura solo atu le tatu e vai vanga, i lau whaasausaunga e mana tua o tau le lofa mareanga le lei o le tua. O wai tāua lau whaasausaunga sa moa le nei tu la fiafi. E tāua oi a wā oi e pele i a te i mātou. E ui lava ina ma mau, ma vā i vasa, la tātou vā vano nofo. Ai tātou te tasi lava i rumai le tua i le talo. O lea whaafatai e lau tapo inga sa moa. A wālo manatu au tūlava, ina ia tau nuu le wha moi o alo ma whanau o atanu. Sa moa o lono nofo i whafo iso se atanu lava. E whatalofa toi sa moa tonga fiti au se tālia, New Zealand, Peretania, o Sapani, o Korea, o Saina, o au mauari to o telo Samoa. Ia whaafutai whamalo, ma whai on tō mafuta mai le nei tūla. Se taimi o iluma, ma whai fo i nā tō o na mata ma mai mo mai. Ia o le nei tūla, wha ngā solo le tatu por kalame e pei o na masani ai. Ia o le taimi le nei, moa o mai tatou whasara launga, pei la vona masani ai tūla o fiafi. Wāso whapene ia tāua lea mo i tātou i le mawhai o na ngalo ai o tātou ainga. O lo maua i ngase, whaalavelave i o le tino. Ia tātou o na tatalo ai pe i le tua. Awane o tātou manatu mā ai. Ona o le lofa mareanga le leo le tua. E Manuia ai se tasi o lo maua i pōpua ngā mwhaingtā. O le tūla fiafile nei, sa whapea e whaawa wina ai le porkalame ma le tua whine i a Marina Davis. Ia ua iai o le whanavelave ono o le o siona alo, ia o lo whanatinati atu i le whare mai. So, mana tu o ia i talo. Ia o tātou tua a, ia o uso ma tua whawhine, ia o lea lava so se tasi lava le nei tūla. Tātou vivi i pe i le tua, ia la ilana whaamalo longa. O le tua le tari o le talo, ia o iona aufo, ia e maua e la tau le file mo. Ia tata wifo mata talo i le tua, i le neitula. O oi o fo mai, o i la fio fo i lava le suafe sili atu rona malosi i vaila au. A o la fio fo i au le mana ma le vi inga. O la fio e au le mana, e mawhai ei i la tau o na manu malo mai i mai ma popo ngā i o la tu tino. I to tonu mfafu i o la tu tino. Fa malo lo i o la tu wanganga, loto mfinangalo. Fa manuia i ate i la tu tino le li ie, ave eseo mai ma popo ngā. I lungo mai le li ie le nei tu la ia whai, lo e la fio i ate i la tu le ngang pa ia. Le ave ese mai o nei ti ngā whaasala vei i lo la tu ni yola. A mātou te talitonu i la fio i le talo le wha malolonga. I le suafo Yesu Kiriso, e Manuia ai o i la tau, le tualo mātou tamā, o le tangi atu le alau whanau, mana tua i la tau, o tina fo i mai tanga whaingtā, alo whangia i la fio. Ia o le nitu nalo mātou tamā pa ia, mātou te tapua ai aluia i o whaiva, o le lofa mareanga le lei, e pei o lau masani i le suafo Yesu Kiriso. Amene. Ia o le ase singa le nāmu tātou i mautanga singase, i nuu mala alfanga, i o whare mai la iti, mwhare mai te tele, ia po whea fo i lavare nuu mala la alfanga o lo iai, ia le ngata i lea, ia o maota po o lawa, po ainga fo i, ia o lo iai nisi o tātou ainga, ia o lo o malo lo ai, ono o mai ma popo ngāri tino. O le taimire nei, ia, sa o lavare upo o lo tātou, ona mafutai le nei tūna fiafi, o le mana lava o Yesu e Manuia ai le tangata. Mai po le mai e Manuia le tangata. O le malosi po le vai e Manuia ai le tangata. Fe mai le tala vai. Ua tui manua tu moi ale whapea. I claim, I declare healing upon all you are sick. In you mighty name of Jesus Christ. These are the words that God gave us with power and authority. We can proclaim and declare victory over sickness or illness. And yes, we can.
Ma whai e tātou o na whaamarolo o se tasi I mai ma whai tā. Ia o le taimere nei o si mai lau tō whaafonga I le pese o saunia mo o tau. Ia Manuia I le swafo Yesu Kiriso. Amen, amen. Whawhatairi alofa mareanga le leo le tua, whawhirao i atua whai le paia mle malu o le atunu i lunga o le YouTube, ia le ngata leo lunga o le Facebook Live i le nei taimi, ia whawhatairi le mafutamai le tato porkalame. E ilinga ngana Samoa, e ilinga ngana Palangi, e ilinga ngana Whaafrika. So si atunu lava. Tofu lava marenga ngana. Whaia e le tua ona iai o le mafuanga. E ina le tusi mana ia fo i o le aso tātou te whaitau iai po le tusi pa ia i le ngana tonga. E mana ia fo i le ngana tātou te vava ai ai
malinga ngana fa Samoa, malinga ngana fa Peritania. Fa mai le tusa sione le mata upu mua le tusi pa ia tonga fa pea i he kamatanga kuo iai o follow pea na e whengai ma oi hoa tuha fola pe na e o a tuha fola mai le tusi sa mua e fa pea sai le a matanga le upu sai le atua le upu o le atua foi o le upu fe mai tonga, fola, fe mai Samoa, upu. Vaila le mana i o vaenga ne yelua le tu fata singa. Ili ngana fa Samoa, lo yele upu a toa fa pea, upu, fola. Ai fe mai tonga, fola, Samoa, upu. O i tonu lava i le vaenga de nei, e au ngāia te tātou o nasi yasi i isi nu po o isi atunu o le Pasifika, tātou te vava ai i le alofa maleanga le leo le tua, e a fua lea i le ngangana o lo la tau ana whaungaina. E maua mai fo i e tātou se awa o ngā sili malea o ngā mare tāua, mai i le ngangana tonga, ia po le ngangana fo i a fiti. O le mana ia mane matango fio le whaita wina o tusi nei. E ta tala ai lo tātou va ai, e le na o i tātou le ngangana, aia whape na fo i le ngangana niso tātou uso maainga. Tonga po fiti, Vanuatu, Palau, so se atu no lava, so se tu malo lava, e to tonu lava o le li o le a le Pasifika. Te whaafonga fo i le whaitawina o le sione le mata upu mua whai upu mua le tuspa ia tonga whai mai, ihe ka matanga, kuo ia o fofola, pena e whengai mo hoi atuha, fola, pena e ho atua, fola. Mani mānea ia, o le atua fola, o lo o feta lai pe lava le atua. A whai mari upo Samoa, sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua foi, o le upu. Pei lava no tā ua atu le taimi wa sola, o lo iai le upu wha pea Samoa, lo tu whatasia, upu fola. Sau loa ne toi ina Samoa, tau mai o lana whai tau i le tuspa ia. No fololo toi ina ma mafau e whapea, o i sa o la. Sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua foi, o le upu. Whamanino mai lai a tili li tātou tusi whai tau lava o le taimi whapea nei, pea tātou wawa ai i le masa ninga i le alofa ma le anga le lei, o le atua e whapea, ua whailo mai e le wha evenga lia o Ioane, le tāhua o le awhionga pa ia le atua. Upu, fola. O le tusi lea ua avea lea ma whaavai ilo tātou ni yola. Whakawhawhitai, ai whawhitai Samoa. Ona fo i le nganga pa ia lea o le atua o lo ngā lue i te tonu i a te i tātou, o langona ia o le loto i te tonu o le tangata. O langona fo ia o lo tu whatasi ai o le alofa, e fusia umai i le hanga le lei o le atua. O langona fo ia o le loto ua tau tala, atu ai le atua le na whaia i tātou ina ia fōlinga i a te ia. Le mori mauna i Ioane, masione o posione, o toi ave mai lava i tātou i le taimine nei, toi whaamanatu mai yaso ua tuanai. O le aso, o le yaso le nei, o le vava ainga i le atua ilo nā lofa malonanga le lei. Tātou whaai, te pataula, i le alofa mareanga le leo le tua. Song request, please. Talo whai awa iua le tui Manua. Ia, Savavali ma Yesu, paipaleli o vienga. Ia o temine nei, ia o le atai natu le pese whape o na whawhinangaloina. Usi mai e lau whafonga i le pese o saumia, paleli o vienga. Soy ahí, se timu, uwa matu.
Ia tā lava whawhitai tere lava i o le tui manua, tu moe ale mo le pese whapeo na e whawhiringa lawina. Ia tapunu anga vale tā lau whailau tō wha tā lau Pastor Fagalilo Samuelu, Alopopo Tuavao Matafeo, whapea lea whio ngari whatonu tui la epa whawhitai sua en whari tua la lei, soli ulale sua. Manuia le porkalame, whawhitai tere lava. Yoi, yeah, praise the Lord, praise God, yeah. Hallelujah, Holy Spirit. Yoi, Manuia. Whawhitai le lofa mareanga le lei o le tua. O mawhai o na tātou mafuta. Ia o maua i tātou le awanoa Manuia nei. Tātou te tala no ai. E ese nā le Manuia peo na tala no i ai. Ia, ai eso taimi ia. E whasau tu spa ia so se motor Pasifika. Tu whatasi le marau ngana wha Samoa. Ona e whai tauina le. Te waifole le ngā lui le nganga pa ia. E wha malama lama ia te o e matu whaatasi le winga. Ese le Manuia. O le Manuia ia. Mai fo ina le whai tauina o le tusia Samoa. Ioane le mataupu mua lava whai upo e lua whapea. O ia lava sa i le tua i le amatanga. Mai o ia lava o Yesu sa i le amatanga. A mai whai tauina tuspa i tonga. Ia sione le mataupu mua e whapea. Ko he toko. Taha ko hi nae i he kamamataanga. Mai le Manuia o tauina le upu. Kamataanga. Nona winga o le amatanga. Amatanga Samoa. A tonga tamaka ana. O i nā tonu lava e te vaai ma e mafofau ai. I le alofa maleanga le leo le tua. E au ngā fo i lofa i tau whapea. E maua e fo i sota ingo o i le alofa maleanga le leo le tua.
ma whanga e tia, ma tutu ina e le tualo, ma whanga i e le tualo wa nganga sulisei, i rona alofa ma le anga le lei. Nala le nā tātou te tau mo whai pia lava. Tau mo whai pia lava. A mai whoringa ngana whapalani, whaperitania, ia tu whatasi tolu tu spa ia whai tau, ia por King James, ia por SNRV, por le ala walau tusi, ia whawhola, ia whai tau lele iai, whai tau tu spa ia Samoa, a iesa tu spa ia le tasi ia o le Pasifika, ia whaonga, wa e mā neia lava, e le whai tau ma le whanangolongo. Se whai tau la whai mua, whangata ma le lua le tu spa ia tonga, i le tusi ia sione, na matau mua, tasi ma le lua whaapea, ihe, kamata anga, kuo io ia fola, pea nae, thea ngai mo o iho tuha, fola, pea nae o atua fola, ko e toko, taha ko ia nae e kamata anga. A whe mai le tuse sa mo e whapea, sai le tua le upo, sai le amatanga le upo, sai le tua le upo, o le tua foi le upo, o ia lava sai le tua i le amatanga. O vaenga la le nā pe o le nā le a focus e le tātou por kalame le leitula. Ona e au ngā tele ia te i tātou e toi, whawhangu ma iai i tātou. Ia le ngata lea leo langa o lo tātou ona iai nei. O le pese leo nasa so i nei mo i tātou, ia e manatu ai le vaenga, le vasenga o whaife au, ia o i lātou fu i o lo tau ma whai. Ia e sa ili mo Manua po kanana fōu, ia po whenava e ka le sia, o lo iai alo ma whanau o Samoa, o lo tau ma whai i le lātou vala awina, mai i le tua ia fola o na upu, i so se whata whai taulanga. Ia, o le pesere nei mo o tau, a whiai ma whare tua whaaftai malo, le whai o le whaiva o le whautua, le vasenga i au au, ma whare tua whaaftai wha malo. Ia le ngatai lea, ia o pōna o ma pōtu toa o le ka le sia, ia na ti a kono, ia whaaftai la mai whare tua matausi, vasenga maurirunga, ia o le whanawiti, ia tangata mātutua umalawa, ia o le pesele nei, ua Filifilia whapitoa lava mo o tau le nei tūla, ia o se mai alau whaafonga, i le pese o saunia mo o tau. O le atua, o le anganga lava ia, o e tapua i ate ia, e tatau o na tapua i atu ai, i le anganga ma le whanaoni. Matusi o mi o le fata, e ta pena e o le taulanga, matona o ni au na, e mana o mi ai o lo man, ta ina, le ni sauninga, a o sisi, o matolima,
O le pese lena tūsia mai le tūsia Ioane. Le mata o pe wha o le whai o pe luas fun mat wha e wha peoro na whai tawina. O le atua o le nganga lava ia. O e tāpua i a te ia. E tatau o na tāpua i atu. Ai i le nganga ma le wha maoni. God is spirit. And those who worship him must worship in spirit and truth. It is good for us to know. E le lei ilo tātou o nei loa. Le lofa tu noa le tua his unconditional love to all of us. Vivi'i mawhawhitai I le tua praise and worship him. Worshipping God is what the heart of the believer says. When the heart of the believer speaks of worshiping him, thanksgiving. See, God wants us to live life of worship because it is through the acts of worship that we experience constant communion and fellowship with him. This relationship with Jesus is the paramount experience that he desires to have with us. Worship in truth is to present to him a heart that is pure and free of anything that is unblessing in his presence. A fio matalatu a ao masavali atu le paia malmamaluan o le malo o le atua. Ma le loto wa mama. I le mawhai fo na mamalo tātou loto pe a le ai le nganga paia na te whaa mamaina lo tātou loto. E wala au I tātou ia Yesu e whesoa soa ni mai. Wha ma ngalo ma wha ma I tātou I lona toto. Au le nganga pa ia I le vai ma le awhi. E ma umai. Le tangata pala. To worship him in spirit is an audible declaration of our love, gratitude, peace, adoration and devotional to him who made us. Is your worship for God or are you worshiping your own self? See, the human spirit separates us from the Spirit of God if we only worship ourselves. See what I did? This is me. This is I. That's worshiping you. Knowing all these words that is come out from our mouth, through our mouth, as you say, from our hearts. But praise to be the God because all these words is coming out. It's coming out. If it's not coming out, that person will never heal. Will never heal. Why? Because it's good that all these things are vomiting out. Vomit. Mai e fasuati mai fafo, e sua mai fafo e le tino, e tu lei mai e le nganga o le tu e fafo, e le fia ai le nganga o le tangata. Ai lava le lofa mareanga le lei o le tua ia te oi. The spoken word became flesh and dwelt among us is the form of our Savior. The confession of our faith is a part of a spiritual dynamic that brought about our salvation, that grace found in Jesus. See, Jesus freed us when we obey the law of circumcision and uncircumcision. We believe in the law, we fall off the grace of God. If we believe in Christ Jesus,
we're not falling off the grace. Father, in spirit truth is not optional, but it is what He requires and expects from His children tonight. O le atua, o le nganga lava ia, o e tāpua I te ia e te tau ona, tāpua I atu ai I le nganga ma le wha maone. Mana ia upo le atua e whawhanga ai ro tā ua nganga I le nei tu la. Awa fo ini e whewhei ro tā ua manatu I le atua. Nofo lava le tangata ia masa ili, so e sua ia te I te tonu lava ia. Po te tusa e ala ngā ioinga, po te tusa e o lo uola, mari whina ngalo o le atua na whaia. Pe ein se ai wala awa I le atua I le tasi o tangata whe mai o lona ta lii ma le awhine, ai whape whea. Taimi leni a mataloa o na toi fono le penga. Toi fono, wa māsai sai, ona o le whaiva I le lalo langi. Ai sāwali wari mai I le atua na te toi tuu whaata sia. O le tangata. Wha leanga ina e leanga sala. Māneia. E māneia la fionga le atua e fia. E hao wao. E hao wao. Ai pale foi. E pale lava I le lofa ma leanga le leo le atua. Ia whawhitai le mafuta mai le tātou po kalambe le neitu la, ma lo lava le whamalosi, ia tonu fo ilo iei nisi o le tātou au mafuta o lo whawhengai pia mga ruenga le neitu la, ia o le taimi le nei, ia whanga solo pia le tātou po kalambe, ia a whapea lava o oi le neitu la, o e langona le musumusu o le tua ia te oi, if you hear the little voice of the Holy Spirit, asking you, it's time to turn around. Please turn around. Please turn around. He will guide you. He'll understand what you're going through. But believe this. He will give you more than what you deserve. But He loves you. Tonight, the Holy Spirit is speaking to you. O le peso le ataina mo tātou, ia e au ngā le tātou te mafau whawai, e le mafutanga malele, o si mai alau whaafonga. Talo, ia e whaamangalo,
mai te au le tangata ang sala. Whawhetai Yesu. Yesu e wana oe. Wale ai se tasi ilo uloto e. Olo upai mai o te mauai le filemu. E whanoita pe ana lea i oe Yesu. E whanoita pe ana lea i oe Yesu. Ia whawhitai lava le mafuta mai tatou pokalame vi ia le lofa mareanga le leo le tua. Io e esa le mana i o upo nei pese. E toi o ngā fo i ia te i tātou e toi whawhangu ai o lo tātou wala. Ma lo tātou nganga, lo tātou malosi, o lo tātou loto. Io e so si tangata lava. A whawhangu fo i o le leit whawhangu. E ala mai lava e fia fia. Ia o lesi taimi. Ia se seo na whawhangu o tangata. Ia so maila au soe. Ia e ala mai. Ia wana o pelu mama o lo tāmo mo e mai. Ia pe o le whaenga le nā tātou te whai tetea. Ia le se a whaina. O le whai upu pito i sili lava o na la i titi. I to tonmo le tuspa ia. Le atu na atua. I le whenga inga fau. O le ale fuai upu e sili lona la i titi to tonmo le tuspa ia. Ia a whapela e te maua le fuai upu le nā. Ai maua. Ia o le ale tusi o lo te usia mai ai. Ia o le a fo le mata upu. Ia o le a fo le fuai numera o le fuai upu lea. Ia ma whai ona e ko meni mai. Ona tātou tara noa le mānei a fo ia. Ia o le ale fuai upu e peto i siri lava na lai teti. Ioi. Pu. Ia i te tonu al tuspa ia. I le whenga inga fau te mawai. Ia, na maua mai leo lau tali, ia, ko meni mai le lunga le tatou lau papa. Ia, tatou tala noa i lola le mānei a fo le nāwha i upo ale taimine nei. Ia, tatou wasiasi atu i fita. Ia, le vaenga o le Army, ia o le Air Force, ia o le Navy, ia, o i latou umalava o le Reserves, ia o whapena fo ia, maneo tatou uso. Ia, le ngata fo i lea, ia, matina fo ia, i latou umalea so video, the Vietnam vets, ia, Manuia le tua ia te utou umalava, o veterans umalava. Ia, ai mai se fo i le whanau o tā pena atu, ilo lato whaatasi atu tonu, so se vai ngā tau, wale na o Amerika, New Zealand au se tālia, ia, so se vaenga lava o le larolangi. E awane ngalo a tātu te pese lea, ia, so e mai lau tuspa ia a e maua le tali ko meni mai, ia o le feseli, o le ane whai upu pu lava i tu tonu le tuspa ia e te maua le whenga inga whau. Ia ona tau mai le ia te mātou, ia o aina tusia, o le ane mata upu, ia o le numero o le fesili, o le whai upu, ia na tātou tala noa e fo i le māneia o le nei pesa. A le taimine nei, ia usi mai ala o tō whaafonga i le pesa o saunia mo o tau le nei tu la, ia tama Samoa, toa Samoa, tap band, usi mai ala o whaafonga. O te whātalo whātu le tātou atu nō, le whaafonga tāpua i mai atu tuila ma Manuia, mai se o Samoa atoa i le nei aso. O le aso ana nawhine tu vai se ai ma Amerika Samoa, nisi o autoa Samoa e tawina le tau o sautonga i le ngata o le puipuinga o le United States ma le lonolangi, ai whapena fo i masi o tātou territory nei. O le nei pese taida whapitoa, e le tap span e mamori ai o lātou alo whaanga, mo so se toa o Samoa, i so se ta whao taua i le lonolangi. Tani ele fatu masusu ele pe amanatu ile ona fo atoa utamafana upele ta umafai ia filemu ole
wane I solo le falu te pe a fe o se malailo ola. Olo ola wa amatu umai a utontonga. Te moi loi mata ola utatana ile atua I. Ya e ola. Toa Samoa utetu ipea matapua I. Ia e toe fo I mai a ingaro ono fofa atali. Ia faa Manuia le tamamo o tau uma. Ia umi pea o leo la tau tua se io o lei unga. To faina oe o le to Samoa. Ye o mailo tato uma o manu nei o manuna. Olo ola wa amatu umai a utontonga. Te moi loi mata ola utatana ile atua I. Ya e ola. Toa Samoa utetu ipea matapua I. Ia e toe fo I mai a ingaro ono fofa atali. Olo ola wa amatu umai a utontonga. Te moi loi mata ola utatana ile atua I. Ya e ola. Toa Samoa utetu ipea matapua I. Ia e toe fo I mai a ingaro ono fofa atali. Ia e toe fo I mai a ingaro ono fofa atali. Ia o le taimire nei wa tolu sifuru mara tolu minuta te ailei tu la ese fono maritasi. Ia au whawa wina pere tātou por kalame Filifilia oi ele tua. Ia malo le mafuta mai le tātou por kalame le nei tu la fiafi a o le manatu satu ina atu i le tātou lau lau e whapea. O e sila fia le whai upo sili atu rona pu u te tonu le tu spa ia. E te mawalea i le whenga inga fau. Ia a whapea e te sila fia ia na e ko meni mai le lungo le tātou lau papa. Ia ta o mai le tusi e lo tusi ai o le mata upo le tusi ia ma le whai upo o lo o iai lea le tali o le sili. Ia o le vai taule nei. E whalau loa tu pēra vai le pa ia ma le manu o le atanu. Se lau valus fu ma le fitu wafe tangata Amerika. A fia i le aso le nei. Tasi le aso. I le wha mai o le coronavirus. O le lapata inga whapea i le mamalo le atunu. E te tau pia lava ia te tātou o na tau sia i le awa ma le mi ngau. E tu sai ma le whaasira silanga tu ina mai te tonu le ofisa o le soifua maloloina. Ia ma le tu fo i le ofisa o le wha mai. Whai pia lava le pupuni fōlinga for the time of the night. We're gonna continue on to wear our masks and make sure that we don't, you know, because what happened now is 187,000 people infected today. Le se lau wale su ma le fitu wafilea. Ave ese mai leo le 5% o ila ato o le tono le ICU. Mo taimile nei. Mau wale o le au whai le fitu su ma le varu wafe. Tangata. Le le tono o le ICU. To tele tangata. Ai mana tua foi. E le ngata mai lea i le tupu ai o le numero lea. E whaasoro solo pia lava le numera. E whaasoro solo pia lava.
Nei lo se fofuanga e whapea ia o a Matafeo ono tau iai le leo mai te tonu o so se tu malo ia o le ato e fofowina whapea si to e whaititia mua ona whaititia le tupu wa o le vevesi ia malipisi o le whamai lea i le to e vaai lea i paka i malai o tā whaonga ia o whale ainga e vanga o ainga o whea fo i o tafa whao iai le to o tele o tangata Ioe, o le teimilina, e ao ngā ia te tātou o na whaatā waina. Ioe, o na whaatā waina le e tu sai ma le whaatangi ula. Ia le ngata i lea, ia o le whautuanga, i le puipuina o lou soifua. Le ngata i lea, ia o le tase tangata. So, Amerika la le teimile nei se lau wala suma whita ngata PC le aso lava le nei tase le aso. So, tele. Ai le whapera lea umaila I lea ie e o ni fuitaia o to sui fole numera. O na ieleo leo whainga Atua lava o ie tonu Amerika lava ia lua se lau lima sfuma tolu a fe fitu sa lau ono sumariva o e ua mali liu. Se furu mare tasi miliona valu se lau tolu sfuma tolu ono se lau fast fun mare wha mon tupu. Leo whai Atua lava o tangata. A afia I le whaamai o le coronavirus. Ai sealo tupu e pele nei whaamai to tonu Amerika. E se le atunu o le pui o no tangata mai aso watua nai. Ai o mai le whaamai le nei. Fatamala. Ioi, o le upumoni level fatamala. Ai sea. Ana whaapea tūtū ma mau Amerika mai le amatanga I le whaamai le nei. Ia e le ti ngā ina Amerika o le taimile nei. Ua ti ngā ina Amerika I le taimile nei I le whaamai. Mai le reporti ma te tonu o le Fox News le maua efso ta inga le ale le ti o le si ufonga le tai a fau ma le teine I a Mary Strini. O le whatamala leo te tonu Amerika o le tama whaipe lava ina ia whaititia. Le pipisi o le whaamai ai o le whainga tātele ono lo matala I whafo I le lau tele. E te taufo I la ia tunu I whafo ona tā ofi le malanga atua Amerika ia te I la tau ona o le sasau ma le vevesi o le whaamai le nei o lo ofi avea I pe tangata o lo whai malanga I lea tunu ma lea tunu. Amerika le taimile nei o lo numeratasi to tonu o le kelope. I tangata maliliu, ia matangata pisia. O le mataopule nei, o lo whapea la toi au mai I te tonu le WHO po le World Health Organization. O I la tau nei, e whesoasuani, e mauai e tangata po le atunuu. Information mai fafo, nisi o tala mai fafo I mea tu tupu. O na tu whaatasi mai le te tonu o le atunuu o lo tupu I whalawelave. Ona yeile ma CDC tonu tofu malava tu nu uia mana la tau matanga ruenga lea. Ona ngā lulu e whātasi lea e tau sa ili ai o le vai 4 po le vaccine. Ina ia tonga whiti ai le to o tele o tangata. Mai voi tātou ia saina, ioi. Na tupulo ia saina, vave tapuni o saina. Tupulo ia Italia, vave tapuni o Italia. Io, vave lava. New Zealand, Australia, e sili atu ia te tātou I le taimile nei Amerika. Whai pelo pupuni fōlinga, tausi le vai le ono futu. Io, aare whainga tāna mata upune nei. Ona o le tele o mea lo tupu mai, matua le ano lava I tātou le to tele aisea. Ona foi a mata mai lau vaenga I lunga. Io, a mata mai lau whai pine mai lau whai fusiua. Io, o le talamoni lava po le mata upu le tupu le kovana a California. Lea lawa vevesi, ioe. Na salamusa lava ia taia le whai mai e tausi e tapu, tausi tu la fono, ma whao ngā ina le leo o le otuina mai e le whare mai tonu ini a pui pui ai, e a lua aso talu ai, maua mai o ia male ato o whai le tausa minga manon ainga, manon whare tua. O inala, pewa ave mavaenga o wha lefi e fiaire to o tele, I le tinga ina o nisi o tangata wale mawhai o noi ainga. Ai mai se le aso wha aftai. Ia wale mawhai fulana whiwa I nisi o ainga I aso wha aftai. Oregon,
Nā re to ono lava tangata e mawhai ono taliaina. California le taimi nei ai maise lava Los Angeles. O lea whate tali por ase tala i la songa fua. Lea whate tali ai mauti noa le lei. O tā pena pena Amerika. O le atu e tā puni Amerika. Lea wa matan tā pena pena. O le alfa mauni aina o le mata upu. E a mata lava na mua mai le tā puni mai o whale ainga. O whale tā whaonga. Ia ma whare ro to o tele ai. Ia ma mata whanga se tulou lava. Ia ona whaasoro solo mai le i to tonu. I tu malo manu o taitasi. O le si vaenga lea wa sa sao mai tele to tonu o le whamaile nei o le tupulanga. Wa sawa le afia o le tupulanga. Le millennials. A vaenga i lunga le wa laiti le avakolisi. Wa vave tele le afia. O le si vaenga le wa mata na wha te teleina pasene i o la vaenga i e ta alo. Lau football. Ia, o soka la to fio lolo mela o soka. A o le vaenga le football. Ia, la vea fo i o le to tele. O vaenga umalavala ne, ia, e hao lava ona tātou vava ai i ai. O te tonu fo e kālisia, ia, wa iei 40% tasi ma le 2% o le afianga ma te tonu e kālisia. I tonu lava la leo Los Angeles County. Tasi ma le 2%. Tasi ma le 2% na. E leo se numero le titi. Te lele numero. E te lele numero. Nela amata na tau puni maa lia lava i lalo. Se tau fofo lava na mata upu lea. Ai o le talamoni lava. E leo iei se la talata mai whapeo se vaccine e vave o na maua mai. E tonga fiti ai le mata upu lea. Pau lava o le whaatala sananga. O lo tu ina mai. Ia, ma le siwa fonga le tanga fo ma le leo vai. Samo umalava lo inei Amerika ono sai. Ai tātou whai pēr pupuni fōlinga. Ono sai le Thanksgiving e o sau. Ono sai le kirisimasi ma le tausanga fōu. E sili atu le puipuia nai lo le tonga fitia. Ai mai se fōi. O iei fōi nai o tātou tua a matu tua i te tono o tātou whale. E alo lofa tua i a te ila tau. Ona. E a afia ila tau. Ai le o lava le tui puipuia po le immune system i te tono o latou tino e te atuai i le whaamai ma ona whaingta. O le sau lava i o le whaapuina o le whaamai i whaapea malo na whainga ma le unga o le nei whaamai. Ia o le fiva o tingo ngase, ia whaso solo tu le runi niva, ia o le isu se tu lou lava, ia maniso vaenga o le tino. Danny, do you want to join me? We'll just share about what the coronavirus can do to a person. Yeah. So, pēna o vaenga umalawa ia, e te tau o na tātou mata lai. Tātou vaai e, o le saula le ale wha mai le sau taimile nei. I o le mea moni lava. E o mai whaatasi lava le influenza ma coronavirus. Right on, they all come together, line up, each side by side. And it's very, very dangerous. You know, e le mawhai e tātou ona tau whafo le whamai lea. Pau lava lea, we must do what we can do is to protect ourselves, wear our masks, and make sure that we don't go to, a lot of, go to movies, restaurants, bars, nightclubs, and all the things that it can spread easily. We got to be very, very careful. Got to be very, very careful. Danny, what do you think? What is your plan for the Thanksgiving coming up next week? What is your family and your church and the Spanish church are looking at? We're just going to stay home and just have a simple Thanksgiving. Usually every year, the whole family gets together, and it's about 80 of us in one room. But since this year the coronavirus came around, all the families are just going to stay in their own house. So, I mean, it's going to be way different than other years. Yeah. E whapena fo i si o mātou ainga. Ia, nā wau lava ma si o tōrua ma si o awhine. Ia, o isi fo i e nofo fo i lātou whale ma isi tete. Ia, e leo ngāona whewai. Ia, ona o le whamai ma leo ngaonga o le nei whamai. What do you think? The number is high. It's 187,000 people affected today.
78,000 of those in the United States are in ICU. 15%, I should say 15,000 of those, there's a chances are they might not make it by Monday. It's a very sad news. And the number is growing and it's growing. And now we're going to look at 253,000 plus people affected and died without a cure of the coronavirus. Well, the crazy thing is that when people get the coronavirus, because I actually have family and friends that have actually had it, and the ones that were not sick before, that didn't have any physical ailments, afterwards they still have some suffering. Actually, a friend from church, she got over it about 2 months ago, and still her smell is not the same as it was before. I know somebody else that got over it about 3 months ago, and they still have trouble breathing. Once you get over the coronavirus, some people still have some effects. But if you have any underlying issues like heart conditions or you can't breathe correctly before, or diabetes or anything like that, it just emphasizes it way, way more. Manuia. Thank you, Danny. Thank you. Very good point. Toi whamanatu tu pēla wari tātou au whaafonga. Ai se ai wawe ai o na maliu o re tangata i re whaamai lea o re coronavirus. Mua. E a whia lore maa o re tangata, a mata on tāpū nia peni alou se te laulava. Ia vaenga fo i la toele e o le o ke sene maa nawa te tonu o re maa ma toi sawa i whafole e a fo i le tāu e tātou o re carbon dioxide. O le ea mana o mia re tonu o le ke sene, ai aru watu le ea lea, wa le mawhai o na au te tonu o le maa o le tangata se tu lou. O na le mawai le whai ai o le tangata le au whai ma le pasende. O le o ke sene e ta tau o na o lai o le whai ai ma o lai o le tangata. O le taimi la le clap sai le lungs le tau e whane mai. Awane i whai e tātou le CPR fo ele pe o omi le whata o le tangata, pe a wha pea e tupu se wha lave. O le mafuanga, a o omi le whata o le tangata po le CPR, e smash ai le lungs na o omi le o lungs ia, mataulia. O to tonu o le maa pea a fia peni a low. O na pipi i lea wa le mawhainto e matala. Mai fo le mafuanga le le aune i whai e tātou. Ai a matala le maa ai a CPR tātou, omi pipi i ro i a lungs nei e lua pe tolu. Whanga tāi le tangata o na tau mānawa e ta tala le mānawa. Le ala le nā ewe whale mai le tangata e wha ngā i ele masingi. E ngā i ele masingi tulou le ea i to tonu o ke sene. E na ia ola i le mawhau whau o le tangata. A ola le mawhau whau o le tangata le lava o ke sene i ai. 50-50. E Manuia le tangata. 75-25 the person can make it through. Ai a whapena e whai e tātou le CPR fo le matau mana wari tangata. Ala o claps e lungs. Ia e watu na e whane mai se turo lava. Wa whaing tā. O lela wa whao ngā ina fo e tātou. Wa tau fo i na o i tātou a inga. Tātou wawa ai fo i le Red Cross. Ia tā wale o whare fui mu. They have a free class, le whao ngā ina o le CPR le pamu. Have you ever tried the CPR? With the pump that they come up with, instead of pushing the hands? No, I remember I just got taught the old way years ago. Yeah, but that is not used nowadays no more. You cannot keep pushing the chest, because when the lungs collapse, it's over with, But now we have to use that pumps to make sure the person receive the oxygen is needed for the brain to survive so the body can be functioned. But without that, ma liu le tino tangata. Ele ma whai o tangata o na mānawa. So, o le taimi le nā, i o le whai lau i loa atu pēle pa ia ma le mamaru le tātou atu nuu. I o nei wha pēle tō tele pē se ai wha ngā e o masini nei. O le winga le nā. O na watau le ma whai e le tangata o na mānawa lawe. The person cannot breathe on his own. Or her own. Once you get infected and you're really bad from coronavirus, you're going to need that machine
vibrator. We gotta breathe on Right, the respirator. respirator. Or- Because other than that, you cannot do it. You cannot breathe on your own. Mena na eo ngā ia i le masini. E mā na vai o le tangata. Manuia le o ke sene tono lon tino. And this is why the old folks are so, it's so hard when our old folks are getting affected by it. Because their bodies, they're not strong enough. Because coronavirus is fast. Once you get infected, it gets to your heart, it gets to your lungs. It's a totally different ball game, huh? Yeah, the first casualty that I heard of that was close to me was a pastor that was about 65 years old, and he was still doing house visits after the quarantine started. Well, And he got affected, and he lasted about 3 weeks, and then passed away. I'll tell you what. Every month that me and my wife and my daughter, we go out for the shut-ins ministry. Right. Soon as we find out about coronavirus, Pastor Josh shut that ministry down real quick. Say, stop. It's better be safe than be sorry. We can do it safely. Phones, just calling by on the phone. My, o le whainga tau le wha maile nei. E la vea lolo tangata, o le ngata i le whatu, o le whai aise tulo, ma le māmā. O vainga nei e tolu e a whia loa, o le whainga tāla o le tangata, o na rua tau mawhai e tau mānawa, e a matu tau whaalola mai lava tangata i na ia tino. What does Ohana say? Look at Ohana's comment. That must, if coronavirus is still around, better be safe than sorry. She's right. She's right. Right. So my point is, loving ourselves isn't vanity. Look at that. It's sanity so people have brains. It's true, I will say the same thing. To think twice there is no second chance of living, we'll be lucky enough if we ever got it and survive from it. It's a 50-50 chance. Right? Or we might fall in the category of 25 to 75. Or 25-75. So it's so hard. I saw late. It's true because where I work, you know what I do for a living. I'm not only introducing people to God, but I also bury loved ones when you died. And it's hard. It's very hard. It's one of the things that we don't expect it. It happens in our life this long, but it is with us, so we're gonna have to deal with it the best that we can. And for what reason, for when we're gonna have a vaccine, we don't know yet. But as of right now, Thanksgiving coming up, I would suggest it to all our Samoan family or whoever's listening tonight in America, please. If it's only you and your wife, please celebrate only you and your wife. It's better be sorry. It's better be safe than be sorry. If it's just you and your family, please just your family. There's another Thanksgiving coming. There's another Christmas. There's another, New Year. Right. When we get all this coronavirus out of the way, have a vaccine, why not? Get ready to have a big celebration. But as of right now, I don't know. It's a tough subject. The way the numbers are going for USA, it does not look promising. We're gonna continue to stay open very, very long. I don't think that's gonna happen. Well, I know that we have a curfew coming up pretty soon where it's 10 p.m. to 6 a.m. And I've been hearing talks about another closure in the next couple of days. So, just be safe. And, I know a lot of people that don't care still. They still don't believe in it or anything like that. And they want to go out. But even if you don't care about yourself, if you have family at home, care about them. What if, God forbid, you get it and you go home and you give it to your wife, husband, daughter, son, any family member, and you survive and they don't. That's going to be an immense pressure on you. Absolutely.
You know. O le whangatana o le mata opule ei Amerika. E la tau e tari tonu, e la tau e le tari tonu. O isi e kea, o isi matuale e kea lava. Ia. Ave lai la tau le wha mai le ave o la tau ainga, PC ai tangata o la tau ainga. Ia. O na mamai lea ma whaina. O le te lea i o le whawhitau le tupu mai ai. E le se whawhitau ni whapea mawai se file mua se tangata. E ina i se tangata wa a fear whare mai. I le wha mai lea. Some of those get infected and they survive. But that don't mean they're not gonna get it again. You never know. You Right, know. because they said that people have gotten it again, second time, after getting it one time. You know. So there's no safety net. The only safety net is believe in God that will help us, you know, to go through this pandemic or this time. Wear masks. Listen to what the CDC is saying. Listen to what the doctors are saying. Yeah. Ohana says, especially kako matua matutua, they are the most trapped people with this blooming disease. They are not strong enough, yes. You know, it's very sad. One of my friends, his grandmother affected by the coronavirus. And he's very sad with this happening. You know, it's a Thanksgiving coming up, and the grandmother is up there in age and getting ready to have a Thanksgiving. This might be their last one with their grandmother. And she got infected by coronavirus. How she got it, they have no clue. They have to go through whoever visited her, whoever goes to her house. So it's, you know, it's tough. Aure pasene fo yo fo mai wa mani liu le fa mai lea. Le tasi na vaeng. Matau tia. Tasi ma le lua pasene. Tolu. It's 1.3 of the doctors, the nurses died from helping the That's people. crazy. That's crazy. It's a lot. There's a lot of people. E to o tele tangata. Ma mani liu I fa mai. Le vaenga leo le first responder. Ia la vaenga le tonu o le wala o fuimu o tangata umalawa I o ngā rurue whare mai. Ia o nei tangata na ia wa mani liu a tuai malatou. Ia I le afia I le whaamai leo le coronavirus. Ia o le tato fesili sa whapea, o le a se, o aise tasi na te sila fia pe na te ilo le whai upu, pu lawa te tonu le tuspa ia le whenga inga fau. Ia ta o maina leo o le tusi ro iai, o le mata upu, ia ma le numero o le whai upu. Ia, mana ia na le maua e alofa tia, ia. Whamai, ua tangi Yesu, sa o le leia. Jesus wept. This is the smallest verse in the Bible. That is John 11 verse 35. Ia e maua la tamana tonu ia Ioane, sfuma le tasi, e whai upe tau sfuma lima. Leo maua mai o hana matautia. Ua tangi Yesu. This is the smallest, shortest verse in the Bible. You know, Jesus wept. Ua tangi Right. Yesu. Ia o mangalo tusi. Ia malo lava o hana. Malo lava. Whamari tusi Samoa. Ua tangi Yesu. Whamari tusi a Tonga. Na e tutulu a Sisu. Ma vaile e. Na e tutulu a Sisu. Tutulu a whamari tusi Samoa tangi. Same. Wept. Sisu a whamari Samoa. Yesu. Jesus. Ia. Vaile le mana ia. Na e tutulu ha Sisu ua tangi Yesu. Lele mana ia whai tau le leila wala tusi tonga po le tusi maori. A mai tusi pa ia na whai tu whaatasi ma tusi whapeltania. How you say this in Spanish? Jesus wept. Jesus lloró. Jesus e ho ha. Ia ma. See? Ia lua upu. Na viejo ha. No? No, Not lloró. grandpa?
Ia, o le ata mawhai lava se tau o atu tatu Spanish. Ia, le tusipa ia Tonga ma tusipa ia Samoa. E le tau mwhai tu whātasi. Ia, o ngā fo ino e fo i tatu uso ma tu whawhine mātua. Ia, o Tonga fo i ro mwhai na mafuta mai tatu Pōkalame. Ia, whaasara lau wa tuari tatu Pōkalame e whaamana ia fo i tatu e vangare nei a fiafi. Believing goes together with faith, not only believing in Jesus, in Jehovah. That's right. Not only believe, we gotta go together. You know, we have to do it as one. Tato whaia whātasi si ngā ruenga whātasi. Ia, pēle o le manatu le nā, ia o le taimire nei, ia, o le si vaenga le o vevese i Amerika le taimire nei, ia o tau whālo pe lawa I tū nei e lua po ai lai manu mālo le presidente ia wai le o manu mālo ia o le tari sa o lawa ia o paire nawa le presidente na Amerika pe a o I le aso ia January I le aso January luas fulu January 20 that's our for the president new president inauguration yeah o le Taimi nei o lo whinau fwere I tū o le mālo, I le Republicans, I o whinau fwere, ai le o whinau tene na le tū o le Democrats, o na lau mauti noa lava, ia o paire nawa le presidente, Amerika. O lesi whana velavere o lo tupu I le fsuia ingo mālo nei e lua. Whainga mālo o lo tau fia le presidente iai nei Donald Trump. Le se fulu miliona sa wha pe te tau lona transfer over pe ave loa I le presidente whai mai, fau mai. Ina ia amata loa o na whaanga I oi le Filifilia ina o lana kapeneta. Ia le taimire nei, le taimire nei, ele I o le tupe lea, ai mana o mia tele ele presidente lea o Biden, wha lea sa uniuni mai, le tupe lea se ta pena I le kapeneta mal palemene. Le tasi vaenga le whainga tau na mata upule nei. O leo le a sau Biden to tonu e tau ave le malo, aina o ilo e Biden o a mea lo tu tupu to tonu I CIA, to tonu umo secrets uma Amerika, o a umalava me to tonu o le taimine to tau ona ilo le presidente fau. Ina ia sau to tonu, a wa iai o lona ilo malona Filifilia, o fea o iai Amerika, ia malona to vā, ma mālo I le tū whatasia, ia ma mālo tū whatasi. E tā ua I o le vaenga lea. Danny, now as we look, when Biden comes into the White House, he still haven't received anything regarding the security of United States. Even the money that is supposed to build his cabinet still didn't receive. And this is one of the dangerous things that is happening in the United States today. You know, it's very dangerous because anything can happen now. Anything can happen. Not only here, but outside of the United States, especially Afghanistan and the Middle Eastern. Russia's over there. So if we figure that one out, and it's very, very dangerous why they don't get to see all the security and everything Trump's supposed to transfer over to Biden so him can go through it and set the team in place to protect the country. When he comes in, it's already have the taste and to see what the enemies are doing and where we at as of the Commonwealth and the nation and the United Nations and the allies where we at. What you heard about that? Well, just knowing that, like, before Trump, it was Biden as the vice president, so I know that he knows that he's had some contact with that information before, and I know that a lot has changed in the past 4 years for him. So, I mean, it's not like he's a brand new president that he's never had any experience, because he was vice president, so he has had some of that experience before as far as being in those kind of meetings. So, I mean, I'd have to say just pray for the best. That's right. Yeah. That's absolutely right, brother. We have to pray for the best. And we hope, right?
Ia o nisi nao vaenga o lo tutupu nei Amerika le termile nei. Ia wale ngata le taua mai fafo ia le taua le o lo fai lewa i te tonu Amerika. Ia e umatu le fale pae pae le wale fale pae pae. Ai walanu uli pe walanu mu le fale pae pae le i whetau inga o vaenga le nei. Ia wa mautino umalava mai palota mai te tonu ia Georgia. Le lato sa ilinga mai te tonu ia e manu malo lava le lanu moana ia o Biden ia Georgia. Ia o nala o taatia. Sfoi mai valu le whai o tangi sa tu ina atu e le presidente Donald Trump i te tonu o whale wha amsino. Tonu i Pennsylvania, Georgia, Washington ia o Arizona ia o Nevada. Sfoi mai valu le nei. Ia ave ese umalawa i whafore sfolu male lua. Toi ono lava i te toi o le fuafuanga e o atu lasonga fua ia wa uma ese ona whamama uma o nei tangi pe ona whatangi sia le presidente ile le whea ngai ma le tala whea ngai o le whainga o le pānota i tūlanga fo ilo na ia fo iwa ai ma le masan salo i le tō telo tangata o lo pānota se o e o maali liu ia ma tangata o lo o atu i se tete ia o le mawhai on toi pānota i tonu o lato lava se tete ma lo o mawhai pe lava o na pānota i tonu. O nei vaenga umalava, ia wa whaale au ngā ina umalava e whare wha amsino ona e le ai o ni evidence e wha mauni ai o nei tangi ia me lei fo se sori tu la fono i te tonu o le pānota. O le leila le wawa ainga o le kaipa i te tonu le official security a United States o le taimire nei o le puipuinga lea. O le attack mua le sa attack mai e lusia te tonu ma Korea ia Amerika ini ia wha malepe le democracy a Amerika. I le ale tūlanga, ta tala ese le whainga o le pālota, whaasara lau umai ngō tangata wha pālota. Le winga, a maua lava wha pē lusia po o ko lea po o wha le whainga o le lātou pālota. Ia o ila, e malepe fiu lava i tātou tu e whātu se pālota, e tasi lava le tū lātou te maua le pālota. Ia o le tasi tu e whale au ngā ina. O vainga la ia wa mataala iai Amerika, ia wa lātou maua masu e suenga, ia wa mataala mai fo ila tau taru mai le lua afes fu mare ono. Le lantu e tau mawhai mai ia Rusia e toe e oso whai mai Amerika mlana whainga pālo te tonu o Facebook. Ia e mo ilawana sao mai, ia awa to o tele tangata wa mara malamai, ia o fake news. Umalawa nai whai mai te tonu e Rusia ma Korea, ina ia malepe ai, ia le whainga pālota a Amerika. Ia, ne tasila nao vaenga le democracy Amerika lo pui. Le ta mawhai e la vaenga le tūlan moana. Ina ia pui lawa le tūla democracy. Tā ua tele. Ia, na umana leo le wha moe ia. O na tātou e whaso solo atu na le nisi o vaenga fōwhaino le tātou porkalame. Ia, le taimile nei. Ia, Amerika, ia, ono sai. Ono sai o lo o tele lava le afoi. O lo tele lava le tatou taimi, ia o roi iai foi, fuanga le tua mo Amerika, ma le anga i luma. Ia, tō whāta punu, ia, whamole mole pastor and IT, o le pese mole manao whamole mole arise, tu i lunga, pai lole o usuali. Ia, malo, ia, ona sae mai tō whine, se sauni atu i le tatou IT a Danny, ia tai ni atu o le pese, ia, whapena lea o na tatou whanongo longo ia i le mānei le request. Ia le taimi le na Amerika, ia Samoa umalava, ia ono sai. Le aso whaafutai o le kirisimasi wo mai, ia le tausanga fōu, ia e whai aso le tua, ai se sa ili pero tātou malosi, au tātou te vave, ia ne te ua whaale tonu wa me tātou, ia o iei whanau witi, ia matangata, wha moe o ro tau. Sia o taimi le, ia o le pese o mori mana uina, ia o se mai ala tō whaafonga.
pelo ngangana Fausia pelo va amalosi Mana tua bea so anamua Mana tua bea so anamua Alo itangata matutua Alo itangata matutua Vai hoile atua Awalava ete fo itua Talo vahe Samuelu Tupulanga fo imai This is the story of my warrior people. This is the story of all Polynesia. Where the warriors ruled and reigned, born as warriors and died as kings. I wanna thank you for my freedom. Thank you, Lord, thank you, Lord. I give thanks for a certain destiny. 'Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Samoa, Tene Samoa, Oto Tamatoa. Yeah, yeah.
whawhtai lawa lau tō whātapo no, mātango fia upone nei pese, ia whawhtai foi mo pese, ia uplifting song. You know, Manuia, the spirit comes with the spirit that we all need today. You know, that kind of song that it motivates us to look forward and to take another step of faith. It's all leap of faith. Ia whawhtai re lofa mareanga le leo re tua. Ioe, ia wāre whātas mai o lona mana. Ia te i tātou. Ioe, Manuia foi le tātou talatanuanga nei tula fiafi. Ia se i sui le tātou talatala noa tua tanga vailoa. O le tasi leo le quarterback o le Samuelu o lo taalo le au football o le Miami Dolphins. O le nei atale i ia ua whaatolu nei o na taalo o asasa ua taalo ai. Ia tau pe o asasa. O loo manu malo pe lava ia. Still undefeated. E le eise interception. E 5 touchdown na tongi e ia. Toi Manuia lanta mo e malipolo. O Miami. Talu lava na quarterback mai i Atua, tango vailoa. Manuia lava sa wale au le Miami Dolphins. Numero tasi, ia le numero si tama leo lo taalo le alom whanau mo Samoa. Ia sa onga fo i Hawaii si tama. Ia o lo o Manuia fo i lava i tusa fo i teimi sa whaina ai o lan taalo i ia o i kolisi. Ia o i lava le lofa mareanga leo le tua. Ia tua tango vailoa, ia malo lava le taalo fatau sala. Malo le taalo finau. Ia e ui lava ina e fau mai tonu le taalonga. Ia awa matau tia tele 114% accuracy. Wingo le tongi tangata lea. Right on the target. Po o fea lava i latua le polo. Po o fea fo i lava a su e a latua le manua. Le dolphin. A tongi le tamale le polo. O e maua le manua. Ilo le lava e tua po o fea me tatai anta mai manua ia tama mo e man polo. Ioi. Le lei tele toni al tama. Ia Manuia le whaanga tama. Ia te oi pere alofa maleanga le leo le tua. Ia whaftai te le lava. Ia whaftai tele le tele manao lau sunga pastor and IT. Ia whaftai walau tua whata punu. Ia palola karinet oi talo whai. Ia watching God bless. Ia thank you so much for watching us. Ia talofa. Ia Manuia atu le tua Pastor Fagalilo. Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo. God bless. Ia may God bless you too. Ia whaftai tele lava le mafuta mai le tatou Port Kalame. Ua toi ti ngā tele le fina ngalo Yesu. Ono leo ia ia le tunga mau. O leana lea. Ua tu ina e fo ile maa ile ngutu. Ua fetalai atu Yesu ave ese ia le maa. Vai, fetalai su mai ave ese le maa. Ave maritus pa ia tonga e whaapea. Pea toa ita ai a si su. Hono fina ngalo. O nei alu atu ki. E fonu a loto. Pea koe hana ia. Pea ku ki ai. A maka. Haila le mana ia. Ave ese le maa. Le maka. Ave ese le maa. Ioi. Manuia ia le tatou whaadongo longo i ngana. Le whaanga ina. E whaanga umalawa le tua ngana. O tangata tatou te whaitau iai ma vava ai iai le fina ngalo ma le lofa ma le anga le leo le tua. Ia te i tatou i le ne yola. Ia o le talapupu le nā i meolo tupu. I le nei atunu. Ia o le tala fo i mai Samoa i le coronavirus. I se tasi le seila. Ia sa wha a whaina, ia pena a fia fo i le whamai, ia o le tala fia, whapea ia wanaka tiu le sa i linga o le auso, ia whaftai, ia e vi ia pea le tua lo nā lofa, malo nā ngā lei. Ia manatua, o lo whaipea lava tapua inga le tō tele o aulotu i whafo, ai mai se lava LA County, ia tausi pea le whatangi ula ia le ngata i lea, ia e le tui mamau. Ia tui tau fia fo e tatu tapua inga. O le tatu update lef tatu e tau nuu mai taimile nei leo wa tasi le afe iwa se lau iwa sfuma le varu tangata a fia le taimile nei. Se lau iwa sfuma le varu 5 se lau tau sfuma le fitu tangata. Vai le vave sa se lau val fitu a leo wa se lau iwa vanu.
tangata e afia i le whamai le o le coronavirus. O le whaingata i o na pēno tāua e sau whaatasi lava ma le influenza. E o whaatasi lava. A afia la le influenza. Tonga fitia le influenza i le whaa moa le vaccine. Ia, na pē, na whai pēta tau tale o na mate le o le whamai le influenza. Ia ai carry on le tama le coronavirus le whamai. O inala le vaenga le Fagalilo atua i pele pa ia malmamanu. Ia ono sai lava le tatou fia whewa i asi o tatou ainga i le stete ma le stete. Se tama whai lava tau sa iri ia maua le leise toma anga mai le nefa mai. Ia ona wha wawai lea o le tatou ta whaonga. Tupulanga Samoa. Ia oa mai oi le nei tūla fiafi. Ia taro sia o Manuia mea umalava. Ia oa awa onga fo i ainga. Online classes. Yeah, I know it's not that easy. I've been there. But I didn't go online because during the pandemic. I finished my online classes and then the pandemic happens. But I know the strugglers. Sometimes you need to be face to face with your teacher. Traditional setting. But hang in there. Do the best you can. Motivate yourself. I know there's sometimes, there's so many things that cloud your mind. You want to go see your friends. You want to go do other things. But I'll tell you what. Hang in there. Continue to get yourself educated. When this pandemic under control, then you will be happy with the outcome of your class. And I know there's a lot of reading. There's a lot of things you have to do. But remember, when you're in class by yourself, you pay more attention to how you do your homework, how you're trying to fix the problem, how you solve the problems when it comes to maths, all the subject. O le whainga tā ia. Ia, e fo inise fia online, ia, e fo ise le fia. So le whainga la le nā tupulanga Samoa, hang in there. You're the future of Samoa. E pale atu ia i o whaamanuianga mai le li. O a whaamanuianga, ia a mai lau ele. Ia o suafa matai a mai le tua. E vai, ia mare tapua inga, wale le mana ia. Whaamanuia i le tua oe le tupulanga Samoa. E te tau ave ai ro tatu Samoa. Ia pe a sola e se fo i le mātou tupulanga. Ia mare whaaloa lava, ia o si mai lau whaafonga. Ia tupulanga Samoa i le pese wa saunia mo o tau le nei teimi. Ia, sa mai, ia Manuia tatu whatasinga le nei tula fiafi.
Ia malofa taivi ia le lofa mareanga le leo le tua o le temile nei ia walua sifu mareono minuta te ai le tu la ese fulu malelua. Ia o le pese le asaso i nei mo tātou le nei teimi ia o le temile o i wha manatu i nei anniversary. Ia o teimi fwoi le asa e wha mai I do, do salava pe wha mai whawhini ato I don't, ia on sai, paumlava. Ia o leo langa i wha penao na whai, ia o lau tautonga i oe. Ona e ioe ai, ia, o lou la vā amo le, e leo le whana, o lou la vā amo le alofa. E tau tō lava te whae poipo i le tane, whae poipo i le āwā. O lou la vā amo le alofa, tali le alofa, nofo i le alofa, whae poipo i le alofa, tausi i le alofa. Ma tele lava nisi vaenga o le alofa. Ia, so se mafutanga e whaavai i le alofa. E ese le mausali. Toi ma neia fo i e whemaire tala le ale tasu tuis tu singa ma neia fo i upo le the book of love. Whemai. Peo se fuala au le fua mai. Nā ona whatusa. Ai ama mai le fuala au. E tu mau pea lava la lo wha moi moi sa e ai. I do. Ioi. Pela o vaenga le nā. Tātou te vā aile iai i te tonu o rungani. E tangata lava ia malo nei ainga. Va aile lei lava i le teimi sa iai le mafutanga. Ia o nisi fo i wa te amvala vala o ne malanga le liu mareoti. Ia o nisi fo i a lo iai i mafutanga. Ioi. Pela vala le o vaenga nei. A wha pēna vai te la vā amo. Tausi, tautua. Le alofa. Whaia lea ma le wha maoni. O le alofa e wha maoni, e fua mai fo i le wha maoni. O le alofa e le wha maoni, e le fua mai i le wha maoni. O whea lava e alu i ai, e tuli loa lava i le alofa, to e tuli fo i e le wha maoni. Ai wha i loa o malava mea umalava. Ioi, e wha i loa mea umalava. Mai ia o hana, Search My Heart by Life Breakthrough. Please, Danny, if that song is not under copyright, infringements, please, LOL. That means lots of love. Danny, you hear what I'm saying, Danny? Talo fai. Ohana, ya, ma lo lava. Ya, la sa ulia tu sa ili pese, ya, ai manatua. Anniversary coming up, celebrate with love. And gentle hearts, This is not the only time that you have to tell your wife, I love you, or you tell your husband, I love you. Every day, every day. Remember, that covenant is sealed under God's approval. Le swafo le tua. Mena ma nei ai le tausi le leo le lofa, savali le lofa, e fai poipo i le alofa, nofo le alofa. Ia mai longo, a masere tu pau tama. E longo fia lava le tama e tusa lava pe reise me ailona ainga e fia. E fia foi lava le ava. A tama, su se ngā ruenga fai fia lo matua. A ono fona fo fale a. Ia ohana, o le atatu tama fai atu le pese rea. O si mai ala fa fonga le pese wa request. Shame, take it deep within. Search my heart, search my soul. Take my sin, lead me back to you. By your precious blood, I will dwell in you. By your righteousness, I will walk. By your gracious love, I will seek your name. By your righteousness, I will walk. I will walk with you. Search my heart, search my soul.
Nourish my soul. Take my seed. Lead me back to you. Ia malo whawhtele wa mānei o le pese. Ia search my heart. Asole. Te nufwari mau peseri o hana sole toi mānei a tele a. Ia, glory and glory. Yes. Mānei a. Ia, o taimile nei. Ia, to all of you who celebrate anniversary today, tomorrow, next week. Ia, happy anniversary. Ia, o taimile nei. Ia, welcome o hana. Ia, o taimile nei, usimai lau whaafonga. To all of you, happy anniversary from Julia. Usimai lau whaafonga. I've been told about living like a star. Hotel rich champagne and caviar. But no one ever showed me the reverse. And that really hurts. Baby, it really hurts. They try to sell your body and your soul. It's the price you pay for rock and roll. And no one understands it, how you feel. For it's so unreal. Oh, it's so unreal. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Critics crucify your latest show. Another drink and then you lose control. And then on stage I feel a fire burn. There is no return. I'm always on the run. I give it to you, babe, with all my heart. For it's not too late. Oh, it's not too late. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Wonderful song, Juliet. Good job. Ia o le taimile nei, ia o taurus fu ma le walu minute te ai nei le tu la e se fulu ma le lua. Ia whatalo whatua i le asu tua nai, si wawhonga o le tai au fo mo o tu umalava o ma whai o na mafuta mai le tato porkalame. Ia, se taimi o luma, ia mafuta mai foi nese o whawhengai whi au manga le wenga o le nei aso. Ia ale ngata i lea, ia o tā pēna tu foi nese wa usipo mo whi au, ia e pei lava ona iai o fuafuanga. Ia whawhtai, tele lava seki le selection o le nei pō. Ia, ma lo lava o hana le mafuta mai le tato porkalame. O le perfetto Jeremia, na soifua mai le vai taimi tusa o le ono se lau.
fast fumaleono tau sanga lo mana ile mesia. Au rei whanau mai le mesia. O ia o se tangata mai se ainga o le au o se taulanga. Ile a aio ana tota i peni a mina. E lata la le Yerusalema. Sa vala a wina e le tua Yeremia. E whai ma perofeta le sa furu ma le tolu. Ai o tausanga. Talu ona avea o sia matupu o Utah. Po Utah. Ao tau le alava Yeremia o se vai taimi o le tele o taua sa iai le vesa inga le vāo atunu maralosi. A Suria ai kupito ia ma Babilonia. O lo lātou si o miaino Israelu sa avea lea ma mea ia na afia ai le tele le malo, le whainga malo a Utah. Ai maise le soifuanga ta pua ia tangata o lo nā tunu. Salapati atu fo e whaapere perfete tangata Utah. I se vai taimi uma o lana ngā ruenga e winga i le o mai o pua ngā i le atunu ona o lo lātou wang sala ma le ifo i te pua. Ai mariure nei perfeta. Sa iei se vaenga e rei whatauna uina ona o valoanga e ala lea i le whatoi laloina o Yerusalema. E nepu ka nese le tupo o Papironia i le tausanga 5 selau valusumaleono anga i atu i le 5 selau i vasumalefitu. Tausanga la ia lumana i le Mesia. Sa whaalea ngaina a toa i le ai male malu a toa i male ave. Whatangata o taua, o le telo tangata matupu, ia, pe o tatu i loa foi, ia, o ia kima, 5 selau, iwa sumalfitu le tausanga, se te kaia, 5 selau va sumaleono, taimi lava lea, aile i whanau mai Yesu. Na toi wawalo foi Yeremia e winga i le toi foi mai o i la tau mai li tawhianga, ma toi a tina hae le malo o tawita o Yeremia o se tasio perfeta sa tumulona ola i whainga tā ma pua ngā i le olanga ma ti ngā sa ia fui o na whaia le whaiwa wha perfeta a o iei fui manei pua ngā a sa whaatasi pe Yeremia ma le atua i taimi o pua ngā ma whainga tā e se le mana i o le tala anga o le perfeta tātou te mawhawhawa e fo i le tala anga mo i tātou i oi. Pei lavo ro tātou vaai ro tātou matai. I lo nā lofa malona ngare le i pua ngai o mai i ate oi ma. Sila fia lava i le tua o lau tangi atu i ate ia. Se mapusanga po se malolonga. O le pese leo le atai nātu. E au ngare i ate i tātou. Tatu toi wa ai ma toi te patau lai ai. I fuanga le tua i lo tātou wola. Ai mai se oi e tā ua i le tua. Taimire nei, ia o se mai alau whaafonga i le pese o saunia ma o tau. Saula sala, moli mawina le wina ole neko. Oh, malau baanga, the woman in my side, tato join together in the back. Oh, look wow.
Everybody come home tonight to come to a party. You feel the true reality created by you and me. Feel so good, feel so nice, easy all the time. And let the music move your body and blowing up your mind. Everybody come home tonight to come to a party. You feel the true reality created by you and me. Feel so good, feel so nice, easy all the time. And let the music move your body and blowing up your mind. I love it's a farmer on the air. No fear, no interfere. I ever my yella ear. Oh yeah, away. But I'll eat a so lady. To my fool, on the fire a penny. Oh, look away. Siva, lower, oh. I am so glad to see you come tonight. To justify this beautiful feelings inside of you and your partner, your friends, or your mate. Let's go rock and easy party all night. Malo whaftai lava king whai popo. Ia mana i ore pese. Ia fast fumarona minute. Ia te ai nei le i tula e se fulu marelua i le vaveao o le aso tonai. Ia malo lava le wha malo si mai le tato porkalame. Ia e whaafero ia tuai fo i le pa ia mal mamaru le tinu o mo whai na mafuta mai. Martini sua ia whaafitai te le lava. Analisa Matafeo ia malo le mafuta mai. Ia toi titi lava o mal tato porkalame. Ia o hana matautia ia whawhitai tere lava le langolang sua mai le tato porkalame. Ia tāpunu o Angavale. Ia mare tō tele whapa ia Daniel to le foa. Ma lo lava le mafuta mai. Mai fole ni tau sanga o wakau o ngā le whasa moa Danny Asham. Ia o lea tamo whai. Lea whai tau atu spa ia whasa moa mal tu spa ia whaatonga. Ina ia au ngā mai le mawai le whaatonga mal whasa moa as tamo o Danny. Ia, malo lava ia tato mafutanga le netu la fiafi. Ia, o ngā pia lava o na whaso soa pia lava le lofa mareanga le leo le tua. E teimi o mai whaanua nuanga, e teimi o vai eru tato nganga le loto, e teimi o sofa ia fo ilo tato fia, ia pele peti fo ilo tato fia. Ia ona o mea lava te tupu i o langa nei. Ia, ai so mai lau soe, e alofa pia lava le tua. O le atai natu le tatou pese lea. Na ile o le wha moe a maea. Ia ona wha i winero le tatou porkalame. I le upu mai le fionga pa ia le tua. Ia Samuai usi mai alau wha fonga i le pese. Ua saunia ma o tau. Mai le tia maa. Ia tangi leo i lo matai. Usi mai alau wha fonga.
Aia se ataua lata mai O te lewhewhe ai Lo umatai Sina mea manongi Ua siri Ngai le oti A ole alofa Ua faa maori Ua tinga Ua o mai I lo unei ora O se au auna Mata alofa O se au auna Whawhitai vi ia le tua lona alofa marona le lei. Ia mo lima sfuma le 5 minuta te ai nei le tula e se fulu ma le lua lona winga. Ia watoi ono minuta ta o le tula e tasi. Ia o le taimile nei, ia smai ala whawhonga e se upu mai na whionga pa ia le tua e ta ina ai ma vai ai ru tātou nei aso. I le vairuanga i le aso fōi lona alofa ma le anga le lei. Mau mai lea i le tusa Jeremia o le taimile nei i le tusi a Roma i le mata upu e valo. Whai upu tolus fuma le tasi ma le tolus fuma le lua e whapera whaitawina o le nei se a sa lātou upu i nei mea. A whai wau mai i tātou i le tua, o ai se whasanga tau mai i ai tātou. O ai lava se na te le whasawina lona lava alo, watu ina mai o ia, ono i tātou umalava. E le fua i fua mai e ia i ate i tātou mea umalava, whatasi mai ia se a, o le fasili na a. Whamaila tuspa ia re whaitawina le ngana whatonga e whapea, pea koe ha, hai hata le whai a ki he, na hai mea ni. A ka pau o kukau ai o tua, ma a tau tolu, pe ko hai tu he ta hofi mai. Seu ke, kau pau nai i kai mama e he ene ifo i e kohono, alo mo oni, ka tukanane, ika pekia, ko i wiki ko, ki tau kolu, fulipe, pe a fe ai a hane, ma mai ke foaki, mai o ia, a e, me a, kotoa, pe. Nere mānaia. Lawina mai o Yesu ke riso whamai o le alofa, o le atua, i a Yesu ke riso. Koe hofa a e o atua. Koe ofa a e o atua. Mānaia i o le whaitawina. A whamai le tusa Jeremia e whapea, e le lei fuafuanga a le atua. Jeremia luas fuma le iwa whaipu mua whangata mai le sifuma le wha. O le Filifilia ile whaipu sifuma le tasi e whapea. Awa oa unei ua owi loa manatu na o manatu wai i a te o tau. O le manatu i le Manuia, a ele o le Malaia, o lo o whetalai mai a i le li. E fōa i nātu i a te o tau, le i unga e iai le faa moi moi. A ono Matafeo le nu o le atua i Papirania, na fola ai e le atua le upu faa mawhanawhana ma le faa moi moi molo na nu. Fola e le atua le Manuia o na nu, a o iai i le tāwhianga. Ia o ai se o le awhia whaalongo i nei upu a o ti ngā i le taimi o le tāwhianga. Whamauti noa e le atua lona nu. Ua tu ina sao lava e le atua lona fina ngalo i lona nu. E iei anga o fuafuanga mo i lato i Papironia, la tau te Manuia ai. Sila fia e le atua. Pua ngā ma whaingatā o lo o whawhia ngai ma oi le nei tū la.
A whapeo te whili sa wale whili i a te oe. Nuti li li i lo fatu ono o mafutanga wa male pelepe. Le tamateine foi po le tamatama. Wa savali ese mai i le fatu atua, ai a fisi atu i le lalolangi. Pe o se ainga foi wa ta whea atu i le ta whianga pei o le nu o le atua, i le nu latu te le i fuafuaina. Pe o se ainga foi po se nu o lo o a fia i lalo o pule anga. Whasau aina. Ai o lo o fola i le tua le manuia mo o tau i le neitu la fiafi. Po le nei tai a fau. Wha mauti noa fo i le tua i a te oe. Fuafuanga mo oe. I le nu o lo e iai e wha nau mai ai o lo manuia. E moni lava tātou te amo whātasia i le polonga re ti ngā mane whaingatā. Ai tū mau lava le tua i le tāo fitas. O lona alofa, na te letu ua oi i le polonga. Mana o le tua i a te oi i le manuia. Awa o a unei ua o lo manatu, ua o manatu wai i a te o tau. O le whitalainga le nā le tua. O le manatu i le manuia, ai le o le malaia. O lo whitalai mai ai le li. E fo ina atu i ate o tau le unga, e iai le faa moi moi. E ila le faa moi moi. Le faa moi moi lea i ui mai i le tua. E ui la i le whainga tā le tūlanga, ua la tō o iai. Ai maise le au mawai inu ese, e te tau o na lātou ono sai, ma whaatua tua e fuafuanga le tua, o le a whaatau nu wina mo i lātou. E iu i le manuia. E pei o oe i le nei tu la. Ono sai puapua ngā ma whainga tā lo e iai. A whai fo o se ngā ruenga o lo e iai, o ngā lue ai. Se tu lo lava pe upua oe ma upuleanga ina oe ma tu la fua i lo wingoa. Pe loto leanga ina lo tangata i le ngā ruenga ro e iai. Ale whitalai le tua. Na te wha mauti noa ina i a te oe lo wha moe moe i le manuia. E iei le fuafuanga le tua mo i tātou, ia tātou ono sai. Ma whaatali tali i le tua, mana fuafuanga tātou te manui ai. Awari tau mate i ai o lo tātou tangata. A tātou te talia ma le nganga ato o toa. Pe oso whaia fo i lo tātou talia, tū mau pe lava. I le tua, malona malosi. I want you to know that God has a plan. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me, come and pray to me, and I will listen to you. See, God's people were in exile. Yet, God sent them a word of comfort and hope. Just like you and me tonight and today. And sometimes we think to ourselves, what happened to my hope? Where did it go? Why am I feeling this way? Why all of a sudden my joy is crushed? Why all of a sudden my happiness is slowly gone away from me? Why am I ending up in this desolate land? Maybe you have a daughter or a son decided to walk away from the family and enter the world and give them a hug of all the bad things that is coming.
maybe a family or a village, or maybe a government as well, walking away from faith. But God himself promised, for I have the plans I have for you. That's what God said. I know I have a plans for you. See, God gave the assurance of growth, settlement, development, and increase to his people in exile. God will not leave you there. God will continue to build you up. The disposition of someone in exile will typically be that of unsettled person ready to move back to their own place of promise. Do we feel that way? Maybe you have trouble walking with Jesus today. Maybe you say to yourself, well, the enemy is having a free time, beating me up. But where is my Lord? Jesus, can you hear me now? But believe it or not, he understands what the battles that you're going through. The battle is not yours. The battle is the Lord. Because of your faith, because of your belief, because of who you are, son and a daughter of the Most High God. Continuing to live and walk on faith. Don't faint away. Don't fake your faith to go through troubles. When you be honest with your faith and be honest with your hope, you see what the plans that God has for you. The stores is yours. And all the blessings that's in that room, it belongs to you today or tonight. You can do this right. You can do it. But God instructed his people to settle down and increase. What does that mean? Continue to have babies, multiply, stay there, plant some food. I will give life. I will give life so you guys can eat in the lands of the enemy. You see how God works? No matter what the devil is doing to you, playing with your mind and confuse your mind and trying to twist you away from your faith, it's going to turn to a blessings. Sooner or later, God's going to remove the devil and set you free and give you the promise and hope that he already know for your life. God assured his people that he had a plan for them, and that plan is relevant to us today. It was a very uncomfortable place to be, but we heard God clearly. I know I have a plans for you. So who is who? Tapunu'u, Palolo, Ohana, Su'a, all of you. God has a plan for you. And the good thing about it, the plans come from God. It's not come from no human being. We did and met some amazing people whom we were able to help spiritually, emotionally, and even financially over the period of time. By the time God wanted us to move into the next phase of the plans for us, we were richer in relationship with him and the people around us. Let me remind you, but God instructed his people, you are, to settle down, right? And increase. Whanawhanau. Iola mai whatoanga I whawhangai oi malau whanau. God will give you food. And most of all, precious gifts. Children. How awesome is God. I also join in these lessons. What we learn is tough, but the big part of life comes
when hope arises. Imagine that you're walking around today, you have all the big dreams, and you want it so bad to happen as soon as possible. But God has a different timing. And then all of a sudden, tomorrow happens and you go, ooh, what a perfect timing, what a perfect day. Praise God, hallelujah. I just want to remind you, God had a plan. We should endeavor to submit to the plans He has for us. They are plans for our future, our life with Christ. Let's pray. Father, help us to recognize your plans in our lives. Help us to see hope. Help us, O Lord Heavenly Father, to walk in this desolate land. And we thank you, Father, that you know where we are tonight and today. But we're just asking you, please continue on to lead and shelter us with your grace. Father, we're asking for your plans for everyone. Atheists, dead soul, non-believers, you name them, even the believers. Father, equally divided your unconditional love to all of us. Help us to come clear to see the plans for our lives. Father, bless us all. We're loving you today and we're loving tonight in Jesus' mighty name. Amen. Ia whawhtai ia o re tatou porkalamere nā mo re nei tō la whiawhi. Ia Samoa o la voise upu mo sala i le au auna whatau waa. Ia whatou whamalia le whinangalo. Lafo i nuu le ngā. Vai lava le au auna. A oi lava le matua whaitama. E te Filifilia. Ma ua e anga waa fo i le tū o re whaaloalo. Ia ma ngalo so leo. A ia Manuia o e Samoa. Manuia 45 fongo re tai o Radio Samoa. I le alofa mareanga le lei. Whasi siri o toi manatu marangona. Tātou mafuta de talo. Sause malama. Tātou toi wheroa ai. Patia le lofa mareanga le leo le tua. Musika malie usimaia o lau whaafonga. Música malie awe fefe mana ya sivae. Música malie awe fefe se e mai ona tene. Usumai la pese malie.
Kama